Mwaramutse cyangwa mwiriwe, muri no video rero tugiye kuganira ku nzozi nagize mu gitondo, inzozi zerekeye kuri Pi Network. In this video, I'm going to tell you about the dreams that I've had on Pi Network. Dans cette vidéo, je vais vous dire les rêves que j'ai fait sur le Pi Network. Katika video hii ninaenda kuambia kuhusu ndoto niliona juu ya Pi Network. Mumeze neza? Rero muri kino gitondo niryamye nagize inzozi, izo nzozi rero zanshimishije. By'ukuri njyewe iyo ndose ikintu akenshi ndabanza nkagisuzuma nkareba ese iki kintu ni ikintu natekereje, se ni ikintu abantu bavuzeho. Rero iyo ndebye ngasanga ari ikintu nigeze ntekerezaho, nigeze numva cyangwa ntarebye ku makuru, icyo kintu mpita ngiha agaciro. Ngarutse inyuma hari inzozi nagize mu gihe twari turi muri Pi Fest. Abapiyoniye murabizi ko habaye Pi Fest mu mwaka washize, mu mwaka wabanjirije ushize, ubwo ni 2023, yabaye mu kwa 11. Iyo Pi Fest rero iba mu by'ukuri twagiye duhahisha Pi ahantu hatandukanye. Rero ari inzozi nagize icyo gihe mbona igihugu bita Indonesia ari cyo cyabaye icya mbere mu gukoresha Pi, bishyura bayihahisha. Rero icyo kintu cyanyeretse ko izo nzozi nari nagize zari ukuri. Rero n'ubu ngubu je mbwira abapiyoniye ko Open Mainnet ihari, ntibagire ubwoba. Hari abantu benshi bacitse intege, hari abantu benshi baba bari gusebya uno mushinga, hari abantu benshi baba barimo bavuga ngo ni igicupuri, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Rero izo nzozi ziteye gute? Rero nabonaga turi ahantu, nabonaga twebwe turi ahantu hejuru, hanyuma abayobozi harimo na Trump mbona bari ahantu mu kibaya, nyine ari ibirori bateguye. Rero mbona icyo kirori ni icyo gushyira hanze umushinga wa Pi Network cyangwa kuwumurika. Rero nabonaga Trump hari ibintu afashe, nabonaga ari nk'ibiseke. Rero ibyo biseke byari bitatu, harimo igitoya, kinini, cyokora ikindi ntabwo nabashije kukibona, ariko icyo kinini natekereje ko ari GCV. Hanyuma igitoya ni kiriya giciro nyine gisanzwe cya Pi abantu bagenda bakoresha bishyurana, mu by'ukuri kitari GCV. None icyo cya gatatu kikaba iriya miliyoni y'amadolari, mu gihe Pi izaba yarageze kure cyane, ko iriya GCV ntabwo ariyo Pi izagumaho, ahubwo ibintu bizarenga ibyo twibwira cyane ibyo dutekereza. Murabizi ko abanyamerika, abanyakanada bari bifuje ko igiciro cya Pi imwe cyaba miliyoni y'idolari. Rero nabonaga afite ibiseke bibiri, hanyuma ibyo biseke rero byari bihagarariye ibyo biciro. By'ukuri rero habayeho ibintu byinshi, bashimira abantu batandukanye, mbona bashimiyemo n'umuhungu wa Trump, uriya Baron Trump. Bimera nka kiriya gihe Trump arahira, yashimiye n'ubundi uriya muhungu we, mubwira ko amushimira, ndetse n'abandi baramushimira kubera ko ngo yagize uruhare rukomeye cyane. Rero izo nzozi nuko nazibonye, kandi mu by'ukuri zirerekana ko hari ikintu kigiye kuba mu minsi iri imbere. Mu by'ukuri izi nzozi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ndebye ko migration iri kwihuta, ahubwo izi nzozi nazibonye mu gitondo. Rero reka twizere ikintu gikomeye kandi dutegereze ko iyi Pi ijya ku isoko. Abapiyoniye ndimo mbahumuriza, ndimo mbabwira ko amarira mwarize, imiruho mwarushye, mugiye kuhozwa, mugiye kubona ibyiza mwategereje iyi myaka yose 6. Mwihangane rero kandi mukomeze mu mining ku gihe, ntazagire umuntu n'umwe ubaca intege, kubera ko ibintu bizagenda neza. Pi Network igiye kujya ku isoko,
kandi umuntu wapinze Pi Network, uwo muntu afite ikibazo, afite inyatsi. Mu by'ukuri ugomba kureba neza ko iwanyu nta nyatsi zibayo, kuko niba haza umushinga umeze gutya ukawuca amazi ukavuga ngo ni igicupuri, ukavuga ngo nta kintu kizavamo, mu by'ukuri ufite ikibazo kinakomeye. Mu minsi iri imbere ushobora kwicuza, gusa ubu ngubu haracyari amahirwe y'uko wajyamo. Niba watangira kuri zeru nta kibazo, amahirwe arahari y'uko wagira ikintu ubona. Rero nta mpamvu yo gutesha agaciro Pi Network. Ni umushinga mugari, ni umushinga uje guhindura amateka, ni umushinga uje gukora ibintu bikomeye. Uyu mushinga rero reka tuwitegemo byinshi, uyu mushinga reka twitegemo ibintu bihambaye. Reka rero mbwire n'abantu batumva ikinyarwanda kugira ngo nabo bamenye icyo zino nzozi zavugagaho. I was telling people that I have seen a dream. I've dreamt about the launch of Pi Network. There was the famous leaders like Trump being in the launch of this project, and Trump was announcing the price of Pi coin. And me, I was with the other pioneers and we were watching this event, and Trump has thanked his son Barney Trump as he used to do it, as he did it in his inauguration. And these dreams can be true because in the former time, in the 2023, there was a Pi Fest, and this Pi Fest, there have been a survey which showed that Indonesia is the first country which has participated in this Pi Fest, and it came true as I saw it in a dream also, because before the announcement of Indonesia, I saw that it will be the first. So also this dream is true. We have to wait for this open network. The open network will be great. The open network will break the ground. It will be nice. I urge all pioneers to continue to mine, to not be unhappy because they see that there is the extension of grace period, there is the delay. You have to know that it will be nice in this project and it will be launched. So don't worry, because things will be better. Things will be all right. Je vous remercie, je m'appelle Modeste Nyemazi, communément appelé Jingo. Je vais vous dire à propos les rêves que j'ai fait sur ce projet Pi Network. J'ai vu un rêve à propos le lancement de ce projet. Il y avait les leaders qui sont connus comme Trump, et Trump était en train d'annoncer le prix de Pi, et il a remercié son enfant Barney Trump. Il y avait beaucoup de gens, et j'ai vu les pionniers étaient en train de suivre cet événement, et les gens étaient très enthousiastes, étaient très contents parce que ils ont attendu cet événement plusieurs jours. Alors je dis aux pionniers, je dis les pionniers de patienter, d'attendre cette ouverture de notre réseau de Pi Network, parce que ça sera chaud, ça sera très chaud, parce que nous avons entendu beaucoup de temps et Dieu est en train de nous dire que
criera de grandes choses. Alors, ne soyez pas découragés parce que Dieu va faire beaucoup de choses. Dieu va faire beaucoup de choses à propos, au travers ce projet P-Network. Merci. Napata muda huu kuambia watu kwamba kutakuwa uzinduzi wa Pi Network. Pi Network itafungua. Niliona viongozi mbalimbali walikuwa katika tendo hii la kuzindua au kuambia ulimwengu wote kwamba sarafu hii ya Pi Network itakuwa nzuri na bei ilitangazwa. Sasa ni kuambia kwamba musikate tamaa kwa sababu Mungu anaenda kufanya mambo mazuri kupitia Pi Network. Mutakuwa na vitu vingi, mutaona ndoto zenu zikiwa nzuri, zikitimizwa. Sasa ninataka kuambia wachambuzi au wapionier kwamba vitu vitakuwa vizuri. Muendelee kuchimba Pi kwa sababu Pi ni sarafu ya kidijitali inayoenda kufanya vitu vizuri ulimwenguni wote. Asante sana, ninaitwa Modest au Jingo Nyemazi. Mungu awabariki sana. Sasa tutegemee Open Network katika siku zijazo. Asante sana.